mun sang le ram sang atanga INP mizo channel clear tu te indam tlang zelem le September ni kuwa kan thleng le ta a tun tumpo zantina kan ti thin pa ngai Myanmar ram boykal zel chanchin kan thlir ho le anga nizan lama thil thleng then khata tangin bul kan tan le don nia D-Day chuan zo fa te po min ngong ve te zela Myanmar ram leili lama tual thi thu rang kan soi thina kan u naw chin na thlak te zinga ero chutiang thu thalo lutuk soi tur em om ngai lova ma se ni zandar kuwa vel khan tahan atanga let pan chong kal na kong pui dunga om vut buak kholal puthan enga le pin khungchi kholal pukap te ate chu ramboi ngong kal zela annun na lak sak ani veta a kan u naw chin mi te ngei po en ramboi hi an tur ve ta tak takani hi kan lai nat tak zetani silairi a oma wangin indona achua ke mo antimaya thoma re fel nuwa thilom zia anan riat chian chuan venglal tha thoma lo ni sipai ruat VCP an tha tak te zinga hetia kan unaw chin mi te po an tel ve ta ka wang hian mani nam pui te tha tak mai chu ti in PDF lam dem du naril ru a om mai theya atu te po hian kan tor pui tlang vekinarin oma lelama chuan terrorist sipai lamtang kan chin mi te zinga po hian an om ve tlatang ti arin theya tun hai lok po khan khopa khata PDF te chu terrorist sipai ten an uma chung zinga chuan kan u naw chin mi te po an tel ve ngei ni in an soi kha chu wangin engpo ni se PDF te ti ming chezong chuan tong kaman lek lo kha apoi mo om mange ti te ril ruwa oma kanan soi ve luam ani chu Rangoon khopui 20 township kan pe khua apo September ni kowa voin chomadar kwale chan ve khan an venglal u cho hla chu tu ti riat lovin an lo kap hlum ve bok September ni riat nimin tlaidar thum le chan ve vel po khan Irrawaddy region yichi township zayat hla khua an venglal hlui umiu min tein chuan thil pe ka donga a thil pek don parcela an fun chu apuak le tamai si a damdoi ina en kol ngai na ompha hialani umiu min tein hi terrorist council in thu nei na an pong la ka wanga venglal ani na ta bang ta kha ni a venglal theu anin anglo hlom le ni hi umiu min tein hi awan tuaya hetia parcel bom panga be ani nu hian sipai lamin an wachek vela a ina engma an nei chuang lova ma se tual cher bom siama tumna lama atipuak ta ani ngei mai ti in terrorist te chuan damdoi ina a om chu an man ta thawani nizan timaila September ni kowa tukindar khatvel khan ha kha khopuya chin u si veng lam chu bom le silai na deng le na samaya in chia atam le hle ni in ha kha lam media then khat chuan an soi thi le hliamero an om lo hlo ni an soi bok Nazareth venga ringot po in ni chu bomina deng fuwa indang chu silaya ka fu na nu ma an ni deuh hlom D-Day in tran ni September ni sari zana po khan Nazareth veng lam hi silai moina fu na sa hle to ani nimina kan puan la chiang chi alo zinga myong township huam chunga indona kha tukina thu chiang zok a om theita a Sakain region myong township a hian nimin khan mun nia indona chuaka myong township mai ba ka Sakain region huam chunga sipai do tu pol rang an tang khoma terrorist lam mi som pani an thiani heng myong PDF te le an thian te hian nimin tlaidar level khan na phet san pia khuwa police camp an lu chil le a an hal kang ta vek bok nimin pia September ni sari po khan kalimiu township chim lama terrorist sipai te chu bungro phur motor te in kar tlazepin an kal ve a be an tok lo devin an ring ani mai thei ma se kale PDF te chuan an be ta thowa terrorist sipai engemaw zat an thiani azat chi hian la soi hlei thei lova nizan September ni riat zan thlenga chanchin kalzel PDF lamin an soi dan chuan sipai te hi an sual chhun zom zela chianta khuwa in kuwa an hal chia a dunoi khuwa ril rulama rual ban lo tiamin mi pathum rong takin an that boka an ruang te po lui kora an pai mai mai ani kale PDF te po in voin khan mi puite hriat tur thuan chua ramaral mon lo tak ema wangin kalimi watanga falam lam kalna kong puitelin
motor kong puya zandar sari atanga jing lamdar nga inkara vei vak lo turin mi pui te thuan cha a anni ba ka Zolan Defence Force tele Civic Defence Militia Pol te po in mi pui te chu khwal zina vei vak lo khram turin an ngen bok Paku region thlang lamzara P district huam chunga khothen khat chuan sipai terrorist council lama tangin khokhata mi som thum zel terrorist sipaya tang turin khotina venglal ten chunglam thupe kan dongta ni in DVB chuan soya hei hinimin pia lama rengun khopui mobi township lama thil thleng ang deuh kha ni ome sipaya tang turin terrorist council hian ma alatani helai vela khothen khata phei chuan sipai puak phur anom le tan ta ni soi ani bok sipai council lamin share tam takan chan ve na Mytel Telecom Tower poina tuar ve zel boke September ni riat Nizan Khan Sakain region ta se township huam chunga Mytel Tower pahni anti chia a Sian state chimlam ongban khopuya Mytel Telecom office a boma puak boka 10 September ni kuwa tukindar level Khan Makui region pakhuku khopui primary school number som pasari nabula Mytel Tower po an hal cheleni muna omtenan soidan khitit media inala khom asoya tangchuan September ni riat Nizan Khan Sakain region Edo township huam chunga Mytel Tower pasari zet ti chiat ani bokani Sakain region Wadlet township a Suipan kung khua police camp po September ni kuwa voin chomadar kuwa vel khan Wadlet PDF tenan la ni inan soya police patni an thiani Nizan Khan police te hian an khomi patni achan soitur mumal chuang lovinan lo man to a hei wanga kem hi beita lo ni in PDF zinga pakhat chuan a soi darkar khat chung vel anin ka pa tuntum hi Wadlet township a PDF le terrorist sipai in ka pasak berna ani September ni kuwa tukin Khan mongyua khopui chunga security thoka vei fak terrorist sipai te chu bom manga be an ni vele boka thile hliam zat hi an la chiang chialova terrorist sipai pakhat chu athinge ni in mita mutu te chuan an soi September ni kuwa tukin Khan chawtu atanga pakhuku lam kaltur sipai motor pali po chawtu PDF 10 an lo lam bun vele boka sipai engemaw zat an thile bokani September ni kuwa tukina tang Khan Karenni state le Paku region inkar molo sakhan anti bulvela KNU brigade 5 tele terrorist sipai te anin kap tan le boka chanchin kan la khom la hian anin kap me ne soi ani a tin KNU lam hian social media lama te in ka na chanchin te thuthang chi rang the dar ngal mai lo turin mi pui te an nge na chuwangin chanchin kan riat hi a fel thleng nga angai dona atlai le det mai thei thin dona ni hi Karenni state lama hian me ni somni le pathuma tang Khan indona chuak to a nimen pia September ni saria D-Day puana ni vele Khan indona hi alana sadon ni inalanga heiwang hian KSCC Karenni state council point an state huam chunga mi pui te chu a fui mol maya tong pochi ai lo turin le fim khur taka turin a riat tir hlomani nizan lama po Khan dimosu township huam chunga ral thuam lian le silai an kap na sahleya chen na in chia po a om le teu to ni terrorist sipai ten kachin laman pan bel zel boke tunla hi kachin lam chanchina dai deu kantia ma se nimin choma lama tang Khan anin ep le tana chunlai vela tang kha chuan lajia bum lama anin kap na sale to tiania September ni kuwa tukin Khan Mandalay longchol na tangin sipai long pakhat pinlung anti mai chu sipai le ral thuam ei in tur khat to ka phur chungin bamo lampanina chuak ta a engen an don ni konglaka lo lambun se aman hlaviu don ni na lange September ni kuwa voin chomadar som pakhat le chan vevel Khan rengun khopui new dagon chim lama police camp pakhat chu yangong querela pol tenan beya sipai terrorist lam hliam turan om nge ni in mita mutu te chuan an soi new dagon township lama municipal office boma puak le boka tapin suiti rota terrorist sipai motor pahni an bom le bok
Rangoon khopuya Mengaladon Airport sipai jet fighter te chu ral thuam fam ki ma thuamin nitin mai training an nei ta vut mai ni in mizima chuan soi tun malam kha chuan Mengaladon Airport an thlok lut le thlok chuak vel hi cholkar khata voi khate mo lek lek ani thina chupo darkar khate mo vel anti thina ni a mase nimin pia NUG in di de ya puana tangkhan voin thlengin ni tin ni leng in an thloka in dawnun chan an zir ngor ta hle ni in mizima chuan soi nimina kan news update khan NUG in di de ya puan chungchanga Myanmar nam sipai pol sang te ngai dan kan soi zoya ngai dan fum fe tak po an la nei man lo ti chiang reng Karen National Union Dupalaya District Chairman Padu So Suimong chuan September ni saria NUG in di de ya puang mai chu suit le turin nimin khana ngen ve thung D-Day ti hi tongkam mangkher lo ma se People's Resistance War anan puang tamai hi indawan puang ti na ni a arab thlat le ani indawna wangin ram chung mi pui nol pui kan har sa em a khreom na chi rang kan to ka hetiang hi kan tor bel zel lo aduom hle ni atia chu wangin he an thu chua hi an nu kir le thei lovani chuan Myanmar ram chung hi indawna mola an chan tir ringot donani atia ni hawe mai tin kan dem ngal ringot mai theya ma se dem ngal ngut lovin an din mun le an thil lo ton to thlir puila KNU le KIO te hian kum som nga chuang terrorist sipai an do to a an mi ten an tor na sat zia po a chiang bertu tur ten nia in do na wangin an state mai ni lo Myanmaram mi puya nu naw le poi soi lovin an tur na salutuk tur hi athira ni theina reto lawani bermai ani chuan US le UK lam ngai dan kan soi zuai angkhan politics thil chu politics kong veka chin fel thei dan kong zong ram se adu ani NUG lama atang lo phei chu ni chuang lo ne na lang okas thalama po khan an ram chan chunga PDF an om lo en fia tura BGF lamin an ngen na po alo nol fit thak ve thowani NUG in September ni saria D-Day ya puang chu Myanmar ram chunga PDF pol tin te chuan an pom thu le an thlop thu an soi huai maya montina an theiang angin an chezual so ati thei boka heti la hian US le UK chuan hetianga ral thuam le hriam hrei manga thil ti hi chu kan pom theilo an lo ti ve mek boka D-Day chungchanga hian tlangram nam sipai pol sang thom ala dai deuh ni na langa KIA General pakhat kuan mo chuan a thlop ni om takin social media a Bible chang te po aposa midang thom soitura la om meu lo NCA lampo in D-Day chungchang an langai to khom meu lo ni na langa CNA hite NCA ming sign tu te zinga telven nia anni te hian D-Day hi engtiang takin ngen lo donson CNA an ho tu pakhatin hetiang hian media zo na achanga NUG in D-Day ya puan hi kan din munani ve D-Day hanti ngot ai ma in Myanmar ram chung mi pui zongin terrorist sipayan daw na ni emo thathar anlak na ni emo ti se ain me zok ma ome tin D-Day hi ni khat tan mai ani lova sipai thu nei na pai thak ani a mi puin thu nei na kan lak le ma zong hi ani maya chu wangin kan thil du le kan tum a hlotin ma chu D-Day hi chun zom char turani to mai D-Day ya internet tangin kan mi puite nen kan theina zone theva tangin ma kan lakho mang atiani asoyom zia bernia lang chu D-Day hi CNA po hian apom thapa tun aya na sazo ka chet la kan tum ve ti na ning chu engen an zel don ni US le UK in an pom lo ti ania sarkar dangte hian an pom puyangem pom lo po ni se engtin nge ni zelang D-Day chungchanga media lam zo na Dr. Sasa ana chan na hi aro pui khop maya kanan soi chonga nge engwangin nge NUG in dawa puan tak mai ti zo na Dr. Sasa ana chan na chu hetiang hian ani Myanmaram boy na ching fel turin diplomatic rang malak ani ti chu khovelin ria a khovela ram rang te in sui khom na UN point Asian malak na hi athir renga Asian hian voin thlengin Myanmaram tan om zenei takin engmala ti thei ngai lo Asian palai malak du dan han en hian PDF le me pui laman chak zual sova sipai laman chak lo lai takin in ka hai ni se ati tamai maya
amalak dan hi sipai lam tan mai ni lom ni ti hi zona lian takani chuba ka asian palai na rot ang hian thali chung in ka haini ta sela chumi nuwa te mi pui hne na thu nei na an hla na ngem ti po hi ka zona ni ve bokang chu Myanmar mi pui te tan hian in nga na na tlak lol lo asian hne na tang hian eng ma be sei kan nei lo chuba ka asian malak dan lo en mai ba eng ma ti thei nei tak lo iwen hne na tang po hian eng be sei na ma kan nei to lo bok chu wangin iwen nen ti ni to lovin khovel sarkar sang te zinga kan biak po thei be popin min tan pui thei tu tur kan zong to mai do na ni iwen le asian po hian tulan ti chu lo thok ve mai ro se iwen hian asian malak na kan thlir phot don nia ti sela eng chen nge kan nga ang eng ti ka nge om zenei takin mala kang ti achian lo wangin NUG chuan PDF dinin tlangram nam sipai te tan pui na in thalai tam tak training apeto a tuna hian za som nga chuan an training an zo fel to NUG chu mi pui ai o ani ang nge yin mi pui anan du le an base full democracy an nei le theina na mo phurna nei tu berani sipai terrorist ten mi pui an lati re thei zel awangin political dialogue manga thil ti reng a thei to lo mi ring in biak anga biak pon thei lo chu wangin riam rei cheleka ral thuam ma chuan chu ral thuam veka pai thla ka tul ta thowani hi ti in NUG chon di dei apuang tamai ani keini NUG lama tang po in mi ring lama te ral thuam lama te le strategy lama po sipai terrorist do turin kanin ready ve to nena kan chang ang ani to a kan thlen na tur kan la thleng ri lo deuh mai ani atia Dr. Sasana soi hi chuan ani le thuam mai ni hian alanga grand four lama engtin nge thila omzel don ti ero a hup hur om du hle don ani hi UN special envoy na lo thok to Miss Yang Hili chuan Myanmar ram din mun soin thlasari zet liam nuwa po Myanmar mi puite torna hian zia om lam ala pan thei chuang lo terrorist council hi ala inluling hle rengani ati he thu hi NUG indi de yapuan nu Special Advisory Council for Myanmar SACM lamin thuan chua zul zuya asoyani a ama ngei po hi SACM member ani sipai council in thu nei na pong lak nu du to ka renlek lova mi puya tha nuwa po tun thleng hian ari grab zong le hlo om theyang berin ma ala la a he hi mani mi hring puite chunga hleilen na crime against humanity dik takani baka war crime dik takani ati hetia asoi baka ramdang sarkar dang te malak na po Dr. Sasan Asian hi engma an nilo atiang thokhan Yang Hili po hian ramdang malak dan nep lutuk hi asoi sel boka ramdang sarkar dang te hian Myanmar mi puite tran puina chance an nei na a an hun tha an bo pel hloma Asian po hian April thato pa lo in tiam to ram chunga humanitarian aid pek turati po tun thlengin engma la ti thei tak lovani atibok SACM lamin thuan chua hian NUG indi de yapuang mai kha anram chung torna na satak an tor thei to lo dan enin an riat thiam pui om hle ani ti an soi boka chuti rualin NUG in thutluk na siam hian engtiang takin nge Myanmar ram chunga ngong don ti thuwa ero an hlo thon hle thuan soi bok SACM hi Myanmar ma remna le mon na alo om thei nan le democracy alo om thei le nana mithiam ten Poland din group pakhatani voin September ni kuwa a po hian ram chung mun ranga kongan zo zela ni khuwa azia om le boka mandalay khopui lampo an thok thale view mai kalemiu khopuya po ani zani le som pali na atan kongan zo le hlom ole khati zong kha voin lama Myanmar chanchin langsar zual kanan ti chhuwa thei choni a kan chanal min hlut saka atop thlenga min lo thlir sak thina wangin thlir tu te inza chunga kan lo me